روز بخیر بینندگان عزیز رادیو زودی سرخطی رویدادهاست. امروز 10 ایون در تقدیم من شالوی گلخوجه منظورتان از استودیوی مرکزی. در 10 دقیقه بعدی از آن خواهیم گفت که امامعلی رحمون خودش به پیشوازی شوکت میرزیویف رفت. اخراج 10 پناهجوی افغان از آلمان به وطن، پایین‌روی قیمت تخم در بازارهای تاجیکستان و خوشحالی دهقانان تاجیک از حاصل خوب تربوز در ختلان. صبح امروز پرزیدنت تاجیکستان شخصا رئیس جمهوری ازبکستان را در فرودگاه دوشنبه استقبال گرفت. شوکت میرزیویف با سفر 2 روزه رسمی به تاجیکستان آمد. همین لحظه هم در بستانسرای حکومتی ملاقات یک به یک امامعلی رحمون و شوکت میرزیویف شروع شده است. طبق برنامه بعداً گفتگوی هیئت‌های دو کشور برگزار می‌گردد. خبرنگاران ما از بستانسرا اطلاع دادند که در پی این ملاقات‌ها امضای 36 سازشنامه نو میان تاجیکستان و ازبکستان در نظر گرفته شده است. در فرجام پرزیدنت‌های دو کشور به نزد خبرنگاران برآمده اظهارات مشترک را ارائه خواهند کرد. بینندگان عزیز، تفصیلات بیشتر را همکاران ما در دوام روز برایتان پیشنهاد می‌کنند. سفارت تاجیکستان در قرقیزستان میگوید تاجیکانی که فعلا در این کشور قرار دارند تنها طریق 5 گذرگاه قلندو، کیرگچ، قزلبیل، بردوبو و قرمیق میتوانند این کشور را ترک کنند. تلاش عبور غیر قانونی مرز قرقیزستان از راه‌های دیگر پیامد نامطلوب و تا $3000 جریمه را در پی دارد. در این باره نمایندگی دیپلماتی در صحبت با یورتیجی بیان داشته است. تاکنون مرز قرقیزستان برای ورود و خارج شدن شهروندان تاجیکستان بسته باقی میماند. مقامات قرقیز در آخر ماه می گفته بودند که این محدودیت تا زمان حل مسائل مرزی ادامه خواهد کرد. به اطلاع سفارت تاجیکستان در قرقیزستان فعلا در آن کشور حدود 2000 دانشجوی تاجیک قرار دارند. شماره شهروندان دیگر تاجیکستان معلوم نیست. در همین حال 4 شهروند تاجیکستان با ماشین‌هایشان در گذرگاه غشت کوپروکی ولایت توشکند در مانده‌اند و چند شبانه روز می شود منتظر عبور هستند، ولی به قول آنها کارمندان گمرک اجازه حرکت را برایشان نمی‌دهند. منوچهر یعقوبوف یکی از شهروندان درمانده که ساکن ناحیه استرافشن است دیروز به رادیو زودی گفت با ماشین خود از روسیه برمیگشتند. به قول مصاحبان ما گمرکچیان برای آنکه این رانندگان بورشان را در ازبکستان نمانند برای راه بلدی آنها از ماشین‌های خرد 50 یورو و برای ماشین‌های کلان تا $300 خواستند. شهروندان تاجیکستان میگویند این مقدار مبلغ را ندارند. نمایندگان اداره گمرک ازبکستان با زنگ‌های تلفنی در رابطه با سبب منع ساکنان تاجیکستان در این گذرگاه پاسخ ندادند. روز 9 ایون 42 پناهجویی که عریضه هایشان رد شده بود با هواپیما از آلمان به افغانستان برگردانیده شدند. خبرگزاری آلمانی DPA نوشته است که این 39مین بازگردانی پناهجویان رد شده به افغانستان می باشد. این روند ماه دکبر سال 2016 آغاز یافته. تا کنون 1077 پناهجوی رد شده افغان به این کشور جنگ زده برگردانیده شدند. منعقدان این اقدام میگویند بازگردانی پناهجویان رد شده در افغانستان با روبرو می شوند. با آغاز بیرون شوی نیروهای بین‌المللی از افغانستان در ماه می سال جاری خشونت در این کشور افزایش یافته و شماره قربانی ها در بین اهالی ملک بالا رفته است. اداره سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید در 3 ماه اول سال جاری در این کشور 1783 فرد آسایشته به هلاکت رسید که در قیاس با همین دوره یک سال پیش 29% بیشتر است. شما سرخطی رویدادها را تماشا دارید. در روسیه نتیجه تشخیص طبی مهاجران را در نظام یگانه اطلاعاتی گردآوری خواهند کرد. در این باره دومه دولتی قانونی را قبول نمود. طبق آن شهروندان خارجی که می‌خواهند حق کار و زندگی و یا گرفتن پتنت را دریافت کنند باید حتما در مؤسسه‌های روسیه از معاینه طبی بگذرند. روی خط مؤسسه‌های طبی که برای گذراندن تشخیص وظیفه دار می‌شوند به زودی مشخص می‌گردد. مهاجران اساساً از تشخیص استعمال مواد مخدر، ماده‌های پسیخوتروپی، بیماری ویچ و دیگر مریضی‌های سیرویتی از معاینه گذرانده خواهند شد. مقامات روس برینند که مقررات نو از ورود و پنشوی بیماری‌ها به روسیه جلوگیری می‌کند.
хабаргузориҳои русӣ аз қабли мақомоти интизомӣ дар бораи боздошти ду муҳоҷир бо иттиҳоми ҳамлаи бераҳмона ба як зодаи ӯзбекистон дар шаҳри Санкт-Петербург иттилоъ доданд. Ба қавли манбаъ, нисбати ду гумонбар ки яке шаҳрванди Тоҷикистон ва дуввуми аз Молдова аст, барои қасдан расонидани зарари вазни ҷисмонӣ парвандаи ҷиноятӣ боз карда шуд. Қаблан расонаҳо хабар дода буданд, ки дар аввали ҳафтаи ҷури афроди номаълум муҳоҷири ӯзбекро нахуст бо кор захмӣ карда, пораи аз гӯшашро буриданд ва баъдан бензин рехта ӯро оташ заданд. марди маҷрӯҳ ва сӯхта худро то барои мошингард мерасонад. ӯро як зодаи дигари Тоҷикистон дар роҳ дида бо мошинаш то ба беморхона мебарад. Ба боздоштшудаҳо то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. гармии ҳаво нархи тухм дар бозорҳои кишварро поён бурдааст. барои мисол, агар дар вилояти Сух то чанд рӯзи пеш нархи як дона тухм 1 сомониву 20 дирҳамро ташкил мекард, ҳоло 70 дирҳам шудааст. тоҷирон низ тақрибан то 40% арзон шудани қимати тухмро дар чанд рӯзи ахир тасдиқ карда, сабабашро ба гармии ҳаво ва кам шудани талаботи харидорон рабт медиҳанд. тибқи иттилои расмӣ, феълан дар вилояти Суғд 130 корхонаи мурғпарварӣ амал мекунад, ки ба истеҳсоли тухму гӯшти мурғ машғул мебошанд. соли гузашта корхонаҳо беш аз 490 миллион дона тухм истеҳсол карданд, ки нисбати соли 2019 165 миллион дона бештар мебошад. зимнан дар соли 2020 нархи тухм зиёда аз 19% афзуда баъси он то ба парлумони тоҷик расида буд. дар ҳамин ҳол бархе аз деҳқонони тоҷик дар ҷануби Тоҷикистон аз ҳосили фаровони тарбуз хушҳолӣ мекунанд. яке аз ин деҳқонон дар ноҳияи Ҷайҳун, собиқ Қумсангир, бо фиристодани навор мегӯяд, ки имсол аллакай аз заминҳои худ ҳосили дуввуми тарбузро чиданд, аммо ба гуфтаи онҳо наметавонанд онро бо нархи муносиб бифурӯшанд. аз мо деҳқонон тарбузро ба маблағи 6-7 сомонӣ аз даруни замин харидорӣ мекунанд. ҳоло асосан аз ноҳияҳои гарми вилояти Хатлон тарбузро вориди бозор мекунанд. феълан дар бозорҳои Душанбе 1 кило тарбуз бо ҳисоби миёна аз 9 то 11 сомонӣ арзиш дорад. харидорон ин нархро баланд медонанд, вале деҳқонон мегӯянд бо қимате ки ҳоло ин полезиро аз сари замин мефурӯшанд, наметавонанд хароҷоти худро бипӯшонанд. аз имрӯз то 20 июн дар роҳҳои Тоҷикистон зери унвони кӯдакон амалиёт баргузор мешавад. ба иттилои раёсати бозрасии давлатии автомобилии Тоҷикистон, ҳадафи ин чорабинӣ кам кардани садамаҳои нақлиётӣ бо ширкати кӯдакон дар давраи таътили тобистона мебошад. аз шаҳрвандон дархост шудааст, ки ба кӯдакону наврасон қоидаҳои дурусти ҳаракатро фаҳмонанд ва риояи ҳатмии онҳоро талаб кунанд. тибқи маълумоти вазорати корҳои дохилӣ, танҳо дар давоми 3 моҳ дар Душанбе тақрибан 6 садамаи нақлиётӣ сабт шудааст, ки дар натиҷаи онҳо 12 нафар ҳалок шудаву 55 нафар захмҳои гуногун бардоштанд. як сокини деҳаи ёри шаҳри Панҷакент аз ҳисоби маблағҳои пасандоз намудааш кӯпрук сохтааст. ин пул бо дарозии 7 метр барои ҳаракати мошинҳо ва пиёдагардон пешбинӣ шуда, равои мардуми деҳаро осон мекунад. ба навиштаи Суғд Ньюс, ҳаким Қодиров гуфтааст, барои бунёди пул маблағҳоеро сарф намудааст, ки фарзандонаш барои зиёрати ҳаҷ барояш доданд. ба гуфтаи мақомоти вилояти Суғд, ин севумин пуле мебошад, ки аз ҳисоби сокинон бунёд гардидааст. дар ин сонияҳо бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 10 июн 1 доллару 11 сомониву 32 дирҳам ва 1 евроро 13 сомониву 80 дирҳам нархгузорӣ кардааст. имрӯз қурби рубли русӣ нисбати дирӯз боз 60 дирҳам боло рафтааст. ба ҳамин тартиб 1000 рубл 156 сомониву 50 дирҳам муқаррар шудааст. дӯстони азиз, бо сипос аз якояки шумо, ки то ин лаҳзаи барномааморо тамошо кардед. мо ҳамчунон мунтазири наворои шумо ҳастем. ёдатон наравад, ки фардо дар ҳамин вақт бо хабарҳои нав шуморо интизор хоҳам буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигҳбон.